Добрый день, друзья! Я Виктория, и сегодня я хочу познакомить вас с Китти. Это сокращенное имя. А, Китти живет в Китае. Ей 84 года, это бывшая учительница, и сейчас она на пенсии. Она преподавала в Хельсинки английский язык и музыку. Китти из 7 пасторов, в котором было 7 детей. К сожалению, то, что рассказывала Татьяна по дороге к усадьбе, в которой живет Китти, очень плохой звук. Поэтому я просто сейчас продублирую то, что мне рассказала Татьяна. Татьяна работает у этой женщины, бывшей учительницы. Каждый день она помогает ей по хозяйству. Убирает, готовит. Место очень красивое. Татьяна ездит на эту работу каждый день, помогает каждый день. В основном в ее обязанности входит приготовить еду и убраться. Китти справляется во многом сама, но после смерти мужа ей потребовалась помощь. Вам очень понравится и дом, и усадьба, так же, как и я, восхитилась этим местом красивым. А больше всего, конечно, я просто поражена тем, какой удивительный, интересный человек Китти, как много она может рассказать, показать. Поэтому хочу с вами поделиться тем, что сама увидела, и то, что Китти мне рассказала, и то, что Татьяна. Так что добро пожаловать вместе с нами на встречу с этой удивительной женщиной. Хочу добавить, что Китти живет в усадьбе, в огромном доме на берегу озера. Очень красивое место. Полюбуйтесь вместе с нами. Пока въезжали, я заметила эти лилии. Боже мой, сразу бегом к ним. Смотрите, такая усадьба здесь. Астры, такие, как у нас в России росли. Мои, что я приехала. Честно говоря, с садовыми цветами у меня отношения не очень хорошие. Домашние меня любят. Китти удивляется, говорит, у тебя цветы домашние растут лучше, чем у меня. Вот такие они у меня. Ну, тут всего 2 сорта, третий совсем в этом году что-то, только одну кисточку выкинул и все. Остальное вот что есть. К сожалению, очень мало времени это все цветет и благоухает. Ну вот здесь ношусь с рогалейкури каждую неделю. Газонокосилкой. Да, газонокосилка и вперед. Сказать, что я обязана это делать, нет. Абсолютно. Это не входит в мой трудовой договор. А что входит? В мой трудовой договор входит накормить и убрать. Но я не могу, чтобы это все зарастало. Мне так нравится здесь, и я не могу, чтобы зарастало. В этом году я пробовала покидать магнит вот в эту речушку, которая между 2 озерами идет. Думаю, ну-ка я найду, а мало ли я там что-нибудь такое найду интересное. Как вот наши показывают блогеры, там старинные какие-нибудь утюги вытаскивают из колодца или еще что-то. Ни одного гвоздя не нашла, ни одного. Чистейшее дно по всей речушке прошла, нигде ничего нету. А мы можем по саду пройти? Можем пройти по саду, ага, пойдемте. 2 дня, в пятницу я здесь косила, бегала.
Он сразу граничит с озером, соседями. Да, озеро, вот рядышком озеро. А там речушка, да, я посмотрю. Это между озером и другим озером. Вот такая речушка идет. Ай, там мостик, ой, как интересно. Сейчас она побелела, была повыше вода. У меня до всего руки не доходят, но года 4 назад я вырезала вот эти вот все кусты здесь, но они опять все выросли моментально. Ой, как все красиво, мне вот этот кусочек так нравится, очень. Там он Виктория. Hei, mä oon Victoria. Hauska tutustua. Hauska tutustua. Se on kaunis paikka. Eikö se olekin? On, aivan mahtavaa. Voisikohan ottaa kuvaa? Vaikka eikä mistä saa, kaikesta. Ai, kiitos. Huomasitko sinä hortensia, Kiti? Niin. Kato, tänä vuonna hortensia kukista ihan hyvin. Joo, kyllä. Niin. Nyt Mennäänkö me navettaan, jossa ei ole leviä? Pientä siivousta. Jaha, joku on tuonut tänään. Tämä on siemeniä, kukkasiemeniä. Joo, selvä. Ei ole paljon valoa, vain 2 lampua. Just joo. Niin. Oi, että aivan oli- ihana. Ei voi paljonko uskoa. lehmiä oli navetassa? Joo, joskus? kyllä silloin oli paljon, mutta en muista kuinka paljon. Silloin kun ne oli tässä vaikka kuinka paljon lehmiä. Joo. Nyt tämä on tämmöinen. Это двор и родители ее мужа. Когда-то в этом доме магазинчик был, и они занимались вот этими молочным хозяйством. Do you speak English too? Да. Yes. Hän puhui suomea. Minä kyllä puhun suomea. No sitten on mitä hätää. Joo, kyllä mä puhun suomea. Mä olen asunut Suomessa noin 30 vuotta. No sitten ja mitä hätää. Tällä mutta hetkellä Imatralla Mä oon asun. käynyt englantilaista koulua, niin mä puhun sujuvasti englantia. Englantia ja mitäs Venäjä? En venäjää, mutta mä puhun myös saksaa, ranskaa, englantia, suomea. Kyllä mä puhun 5 kieltä. Wow, ihana. No tässä joka tapauksessa. И вот они из коровника сделали такой музыкальный салон. Это место для проведения семейных каких-то мероприятий, дни рождения, там свадьбы даже иногда проходили здесь. Täällä on sitten Так, и Кити, она собирательница всяких старинных штучек. Joo, ja tässä on sitten tämä sali, jos ne saa pelata. Pöytä on tässä näin sitten. 2 сына и дочка у нее выросли в этом дворе. Joo. Сама она учительница английского и музыки. Играет до сих пор на фортепиано. Joo, ja sitten tuossa on Sinä soitat pianoa vieläkin. Ναι. Joo, soitan. Vauhtia. On kyllä aivan. Toivon, että jotkut rupeaa laulamaan nyt minulle, minä voin tässä säestellä. Minä en tarvitse nuotteja. Ai ja ihanko totta? Joo, en tarvitse Ja nuotteja. ilman. Joo, saan Vai. soittaa nuoteista ja ilman. Joo. Joo, tää on nyt sitten tämä näin. Täällä on tää. Mutta nämä on epävireisiä, niin näitä meidän paljon soita. Näihin täytyy saada ensiksi virittäjä. Okei. Niin. Mutta tässä on, tämän kaukalon olen säästänyt tässä, joka eläimiä varten oli tässä aikanaan. Это вот все, что осталось от коровника, это вот как будто бы кормушка стилизованная такая. Ai tam switch. Мгм. Ja täällä on nyt, tämä on nyt В общем, все, что можно собрать, все Кити сюда привозила. Кити, kenen tuo kattila on? Koska ihan painava. Minä en usko, että sinä laitoit ruokat. En ole laittanut ruokaa, mutta en tiedä edes mistä mä sain. Kato, minä en voi nostaa ylös. Joo, ei, mä oon lahja. Se on lahjaksi saatu. Виктория, смотри, я не могу эту кастрюлю поднять. Как хозяйки справляются? Такая тяжелая. Такая она Joo, ja тяжелая. täällä nuoriso nukkuu aika paljon tässä. Täällä. Tässä. Я заглянула туда. А здесь у нее как бы детская комната, дети Nuoriso. ночевали. Täällä on ihana tiikeri. Ой, какой тигр большой. Tässä ne nukkuu. Ja
Когда приезжают, Tuli да? tänne justiin. Там вот ведьма, она Mä живет en в soita том nyt углу. tätä, mä soitan kotona tuota, kun tää on epävireinen. Окей. Она хочет сыграть тебе быстрее. No, joka tapauksessa tämä on nyt navetta. Aivan ihana. Ja Aivan Ja tuosta uskomaton ne hieno. silloin söi sitten, tuosta kato kaukalo. Siinä ne söi. Niin. Tämmönen tää nyt on. Tää on ihan hyvässä käytössä ollut. Tää on ollut paljon käytössä ja tässä nyt sitten pelaavat biljardia. Ja... Ne on venäläisiä kyllä, näitä. Кити kävi Venäjällä monta kertaa. Joo, olen käynyt. Она ездила, она очень скучает, между прочим, говорит, мне всегда так нравилось ездить в Россию. Ja tässä, täällä on kaikkea tavaraa. Ну, это как бы складовка там такая. Она очень хочет дом показать себе. Хорошо, спасибо Между большое. прочим, не часто кому дозволено дом снимать. Kyllä me pärjätään varmaan. Ei pärjätään varmasti. Joo. Тоша бежит за тобой. Нет, не наступи на нее. No kato, niin pieni koira. Se on aikuinen koira. Joo, varmaan on, mutta Se on 9-vuotias. on jo 9. Aha. Joo, se on aika rouva. Hän on rouva, joo. Joo. Hän kohta eläkkeellä. No, melkein. Ei vielä niin. Ei halua vielä ainakin. Ei. Miet. Tässä on porsaita, äidin, oomme kaikki. Tässä on porsas. Joo. Ollaan porsaita. Olemme porsaita. Porsaita, äidin, oomme kaikki. Joo. Tässä oli joku piirtänyt meistä. Ja yleensä kato, Suomessa on niin, että jos ei ole kotona, niin sitten ovi pannaan ja pannaan tämä tähän näin vaan. Aha, ei joo, panna ei lukkoa, joo. Ei, mutta Ei tarvi. ei. Maaseudulla varmaan ei kukaan tuu. Jos tulee, niin vieköön mitä haluaa. Ei. Татьяна, вы идете с Тошей? Гербера уже 3 года растет. Mhm. Joo, käy sisälle vaan. Kiitos. Oi, ihana. Aivan uskomaton hieno sulle sisällä. Ois mun pitänyt panna nuo kynttilät nyt palaamaan, kun sinä tulit. Ja tässä sitten meidän Tuomas on muusikko. Joo. Niin Tuomas on kiertueella, se aina panee milloin hän tulee. Tuomas kiertueella ja keskiviikosta eteenpäin tulee käymään tiistaina 26.8. Se panee aina tähän näin, No niin, eli totta kai joo. milloin hän tulee. Hyvä. Joo. Mutta nyt mitä sinä osaat laulaa? Minäkö? Sinä? Minä en osaa kyllä laulaa ollenkaan. Kaikki osaa laulaa. Luulesko näin? Joo, kaikki osaa laulaa. Mutta sitten mä näytän tässä mun englantilaisen koulun kirjaa. Joo. Yleensä ne keräs kaikki kirjat pois. Tai siis musiikkikirjat. Mä olin numero 19. Ne otti kaikkien meidän oppilaiden nämä kirjat pois. Aha. Mutta kun minä olin semmoinen, joka hänen mielestään vedin aika monta siis olin, niin sit ne. No nyt sä saat laulaa tosta Oh Here Comes Three Jolly Boys All in a Line. Me laita jonnekin tonne. Joo, okei. Joo. Oota. Nyt ei onnistu. Kohta onnistuu. Tuossa. Joo. Mä en tarvitse nuotteja. Oh, here comes three jolly boys all in a line. We're coming for apples if you will prove kind. If you will prove kind with your gifts and good cheer, we'll come no more singing until the next year. So No, here, I try to follow. yes, I you try can. to follow, but I don't think I can sing. So Mä autan sua.
Oh, here comes three jolly boys all in a line. We are coming for apples if you will prove kind. En mä tarvitse nuotteja. If you will prove kind with the gifts and good cheer, we'll come no more singing until the next year. Foldy riddle doll, foldy ray, foldy riddle dolly day. Wow, Chia. Niin. Hieno, kiitos. Kiitos sinulle. Otetaanpas toisen kerran, sitten se menee vielä paremmin. Oh, here. En mä varmaan jaksa. Oh, selvä, ei oteta sitten. Ei oteta sitten, jos ei tykkää. Oh, here comes three jolly boys all in a line. Oh, here comes three jolly boys all in a line. We are coming for apples if you will prove kind. If you will prove kind with the gifts and good cheer, we'll come no more singing until the next year. Foldy riddle doll, foldy ray, foldy riddle doll day. So. Hieno, kiitos paljon. Se oli Eipä aivan kestä. niin kuin, tosiaan niin kuin ihana. Ei sitä. Minä kuulen sävelet. Joo. Ja siksi minä voin soittaa, että minun ei tarvitse saada nuottia. Jos minä tunnen laulun, tietenkin. Niin, kai, Ja jos tunnen laulun, niin mä tunnen nämä sävelet. Okei. Ja se on. Asutko koko elämäsi niin kuin tässä talossa? Ei. En ole asunut. Mä olen Helsingissä ollut ja Helsingissä opettajana ja siellä isä oli kanssa hyvin musikaalinen. Joo. Mutta sitten tässä tämä huonekalu, nämä siniset tässä. Joo. Nämä oli ennenkin siniset, nämä on äidillä 1800-luvulta. Oho. Mutta minä sitten päällystytin ne uudestaan, ne oli niin kauheassa kunnossa. Joo. Kiva väri. No se oli just tämän värinen. Ja se oli ihan sama? Ihan sama väri. Mä halusin just saman värisen, joo. Joo, aivan. Joo. Ja sitten Sulla on ihanat näköä. Eikö se ookin? Joo. Ikkunasta. On. Ja tässä meillä on veranda ja tonne noin, tuonne toinen ja niin päin pois. Niin Joo, hieno. Oikein kiva paikka asua. Tämä on vanha kauppiaan talo. Penan isä oli kauppias ja silloin oli tuolla jossain alakerrassa oli se. Kauppa oli kauppa, niin. Ja ylhäällä hän asui sitten. No niin, tässä hän niin, eli tässä. Tämä on niin kuin asunto ja alhaalla oli kauppa. Just näin. Joo. Sitten tässä, no näitä on näin monta voimaa raskin yhden antaa. Joo. Kite kesäasennetta, näitä saa ja tässä on nyt muun muassa kutsu kiteen kesä, tämä mä lahjoitan, tässä on aika paljon kiteitä asiaa. Joo. Let's see. Joo, ja tässä on sitten meidän Tuomashan muusikko. Joo, eli tämä on niin kuin se sitten hänestä artikkeli vielä tässä. Joo, tämä on mielenkiintoista. Nightwish Story. No, so here you are. Kiitos. Thank you very much. You're welcome. Okay. Kuka se sieltä tuli? Voi ihana koira. Onko tämä sinun koira? Se on mun koira, joo. Ihana. Niin. Hän tuli katsomaan. Terve. Niin tulitko katsomaan? Niin. Большой кот, ему тоже уже много лет. Белокровит. Kuinka vanha sinun kissa on? No, en muista, ihan hirveän vanha. No reilu kuin 10. Ainakin. Niin. Mä otan pois, koska se on niin kuin vaarallista. Nyt se jäi ympärillä. Lovit bielak. Joku oli ottanut minusta kuvan, joku taiteilija, ja sitten se oli voittanut palkinnon. Ihan totta, no se on aika... Sergei Pietilä, joo. Ja sitten hän lahjoitti sen minulle. Että moi rodninki bratik. Niin. Ihan totta. Joo, että se on ihan mielenkiintoista. Niin, että... Aivan ihana, se on kyllä, joo. Niin on. Грустный портрет, это как ja sitten meidän miniäni on piirtänyt valokuvasta tämän.
sen. Joo. Mä ihmettelen vaan, miten se ne värit sai siihen kuitenkin, mutta kuitenkin. Mm. Joo, siis tää oli siis sen kauppian talo. Joo. Ja Miten pitkä sä asut? Mä oon asunut täällä vaikka kuinka kauan. Miten kauan on täällä asunut? On parikymmentä vuotta varmaan. Aha, Joo. okei. Okay. Ja tässä on sitten näitä mun asuja, niin mä tässä niin mietin, koska meidän mitta on se pääsi jo siellä, mikä nyt oli se hieno juhla tuolla, missä tuolla, no joka tapauksessa ne kaikki, jotka juhlivat, niin mä sitten sanoin, että täältä ota multa yksi puku. Joo. Kato, tää on just tämmönen, kato, tää on niinku hopeakorut, ei muuta, ja kato, Joo. tämmönen, tää on hieno puku. No, Joo. tulee meidän Miikalle tarjoamaan sitten tämän jossain vaiheessa. Pysyyhän siellä nyt pikkusen. Joo, juttelee vaan tässä näin. Joo. Kitty, onko sinulla nälkä? Minä voisin Ei, kun minä lämmittää. söin tänä aamuna kunnolla. No hyvä. Joo, minä olen syönyt kunnolla. Ne vahti aina mun syömistäni. Ja sitten tässä on sitten, Закрома свои, Joo. Kitty тебя ведет. tässä on sitten yksi huone. Ja joku oli katkaissut multa patterin. Mä tykkään nukkua lämpimässä, kaikki muut tykkää nukkua viileessä. Ovat fiksuja. Ja sitten täällä oli sitten semmoinen, Это ее гардеробная. Одна сотая часть от гардероба. täällä sitten on vaatehuone. Voi. Ihana iso. Valtava iso siellä. Siitä Se saa on- ottaa mitä haluaa. Mä aina sanon, että ottakaa mitä haluatte. Miten te, joo. Kitty, minä eilen ompelin housut itselle. Hienoa. Kyllä. Joo. Ihan hauska kangas. Kyllä. Niin Tosi on. pehmeä ja kato. Niin on ja näyttävän näköinen. Joo, ja sitten tässä nyt on myös se keittiö. Ja sitten kuka se siellä kulkee perässä? Пока выходите, я уберу посуду. Tästä nyt mä en nyt viitsi. Tuonne nyt tietysti mennään yläkertaan. Ja Ai, sinä on vielä yläkerta. siellä on meidän ylioppilaslakit ja penaan diplomi-insinööri. Niin, Okei. sitten hänen tupsulakkinsa siellä sitten. Okei. Onko tämä niinku terassi vai mikä tuo? Joo, tää on terassi. Joo. Ja tässä mä vähän siivoilen aina joka päivä vähän näitä kakkoja ja muuta pois, mutta tää on terassi. Ja sitten tästä mä pidän oven auki, että ne tuo milloin mitäkin matoja sisällä, mutta sitten mä siivoon ne pois. Niin, mutta ei saa vapaasti liikkua. Joo. Eikä ne mene tuonne pahalle tielle. Niin. Tässä tää nyt. Tässä on vaikka mitään niitä No, sinisiä tässä on- lasia. Ja Joo, vaikka... me on erikoistunut siniseen nyt. Mm, Joo. Ja tässä ne on tietysti kuivas näitä juttuja. Mutta joo. Ja kaunis järvi edessä. Niin on, tässä on, joo. Rauhallinen näkö. Rauhallinen ja erittäin puhdas järvi. Joo, Joo. hieno. Ja ihan ok takapiha. Niin. Takapiha on hyvässä kunnossa. No, se on yritetty pitää. On se. No hyvä. Laitapas joskus kynttilä palamaan kotiin. Oi, mulle lahja tästä. Niin. Kiitos paljon. Ja minä Ihana. Mieluummin annan 2, koska se yksi palaa niin nopea sitten loppuun. Ei se nyt- Oi, kiitos paljon. Saako halata? Saa halata. Juu, totta kai. Kiitoksia. No, eipä Se oli kestä. hieno lahja. Kyllä mä tykkään kynttilistä. Niin minäkin sillä lailla, että sitten illalla, kun rauhallista on ja sellaista, niin sitten. Joo. Ainakin minä laitan sitten, mä muistan. Ja täällä mulla on nyt ihan hirveästi astiaita ja kun mulle tulee vieraita, niin sitten otetaan nyt näitä. Joo. No sulla on varmaan paljon vieraita aina, kun sun poika on musiikki. Joo, no kyllä nytkin kävisi ja kyllä tämä kun hän aika usein käykin ja hän aina laittaa tänne milloin hän tulee. Joo. Tässä lukee, että Tuomas kiertueella
keskiviikosta eteenpäin tulee käymään tiistaina 26.8. Tämä yleensä se tulee paljon useammin, mutta nyt kun silloin on niin paljon niitä keikkoja, Niin, niin joo, aivan. joo. Ja tuossa oli nuo punaiset Joo, ne on Iittila, eikö niin? Mariskoolin. Oliko se? Se on Joo, Mariskoolin. okei, just se. Joo, kyllä. Mä en osaa. Ei sitä voi kaikkia osata. Niin. Ja sitten Вот Кити уже не помнит, чья это фотография, но я почитала, что в 835 году уже фотография пришла в Финляндию. То есть и не все могли себе позволить сделать фотографии. То есть это, ну, очевидно, вот того времени, почти 200 лет назад. Почти 200 лет назад сделана фотография. Имен не осталось, фотография хранится. SCHA. Kyllä, joo, just näin. Niin kuka siellä tossa niin tossa kuule se, niin minä ottaisin sinut kuule heti kun vaan saisin. Niin tossa, minkä ikäinen tossa on? Tuossa on 9-vuotias. Onko niin vanha jo? Joo, on. Niin, Se on jo aikuinen, kohta Hän on eläkkeelle aikuinen, päässä. Tossa niin, oot ihana. No, mennäänkö eteenpäin? Mennäänpä, joo. Kiitos paljon. Kiitos. No se oli kiva, että me sain navetankin näyttää. Niin. Oi, se on aivan ihana kokemus. Kiitos paljon. Huomenna nähdään. Huomenna nähdään. See you tomorrow. See you. Hei hei. Hei hei. Voi ihana. Saisinko tehdä kuva, ihan kunnon kuva tästä näin? Voi ihana. Kiitos paljon. Вы работаете, да, я так понимаю? Да, я работаю по договору уже 4 года. Договор пришлось заключить после того, как она попала в больницу после смерти мужа. И она очень ослабла, переживала, она плохо кушала, попала в больницу. И после того, когда ее выписали, стал вопрос, а что дальше, потому что дочка работает за 60 километров отсюда. Сын живет в Хельсинки, другой сын тоже работой занят по самую крышу. А тут я как бы ее подружка, уже лет 10, наверное, мы с ней дружим. Я говорю, давайте сделаем договор, поскольку я уже на нормальную работу не хотела бы идти 8-часовой, мне уже возраста предпенсионный по-фински. В 65 мне через полгода выходить на пенсию. Вот. Я говорю, давайте сделаем такой договор, я ее буду кормить, я буду ей помогать, убирать, ну и составлять компанию во всех ее делах. Вот. И это очень хорошо выручило. Я считаю, что я могу носить это как медаль, потому что с тех пор Кити ни разу не лежала в больнице. Она ворчит на меня, она сопротивляется, что она не хочет кушать, что я ее как мама заставляю кушать все время. Но она идет, кушает, я ей пельмени варю, я ей варю щи, борщи, делаю, ну, не только финские блюда, но и русские блюда. И ей это нравится. Она, кстати, не избалована в еде, и так как она путешествовала много в Россию, она любит русские блюда, ей это нравится. Она много путешествовала вообще, да? Она путешествовала, она ездила да практически, наверное, во все страны Европы. В Америке она была, и в Канаде она была. Я не могу сейчас все перечислить, но она очень много путешествовала. Во-первых, уровень жизни позволял ей. Во-вторых, лето у нее всегда каникулы. Она же учительница. Вот. Собрались и поехали. Естественно, сувениры. Вот это вот сувениры из всех стран. Она даже не помнит, откуда она чего привозила. Когда я у нее спрашиваю, откуда это такая скатерть, ну прямо золотом расшитая какими-то необыкновенными вензелями. Она не помнит, говорит, это там купила. Я так понимаю, что Кити любит ходить по магазинам и всё Шопоголик, покупать. да, шопоголик, но пенсию не считает, поэтому может себе позволить платья, костюмы, кофточки и все вот это вот. Когда у меня наступает настроение, что я должна перебрать ее гардероб, у меня просто одного дня не хватает на то, чтобы все это определить и по коробкам разложить. Я вот опять
пыталась все это в коробке уложить, но не знаю, удастся мне или нет. Много разных стаканчиков, очень красивых. Любит посуду, любит подсвечники, свечки. Это у нее отдельная тема. Она очень... свечки получила. Да, свечки она покупает очень много, потом их всех раздаривает. А сколько свечей лежит в коробках, не пересчитать. Вот. Это вы еще склад не видели у нее, который гараж. Да. Рождественские всякие там и олени. Она вот недавно притащила целую корзину рождественских оленей в июне месяце, в июле. Вот оно ей нужно было, ну вот нашла, купила. Ну, и это я к тому, что... Ей так нравится жить. Это я к тому, что она может себе позволить. Она работала учительницей в маленькой школе. Я не знаю, какая у нее пенсия. Вот у моей тетки, которая работала в малокомплектной школе, она мне, получается, моего деда, брата, дочка в малокомплектной школе. У нее в 90... Вот когда вошли евро, да, в 2003 году, у нее 1500 евро была пенсия. Тогда. Ну, сейчас она еще выше, да. Конечно. Малокомплектная школа. Это в классе может быть 5 учеников. Или может это сборный класс, 1, 2, 3. Здесь бывает иногда, объединяют в маленьких школах. Но сейчас школы все позакрывали, все маленькие школы закрыли. Экономия идет. Так самое смешное, что в Китае 2 школы было. Одна 9-классная по нашей системе, 9-классная, а другая как Лукио. Это... Скажи мне слово по-русски. Ну, гимназия. Гимназия, да. Так вот сейчас закрыли 9-классную, потому что учеников не хватает. Тоже детей мало стало. Я благодарю вас, Татьяна, что вы меня познакомили с Кити, показали ее чудесный дом-участок, удивительный просто. Я думаю, нашим зрителям тоже понравится. Это Они что, как вы думаете? Видели. Как вы думаете, это что? Не знаю. Это у нас на стадионе проходит матч по Песапалло. А это родители Бейсбол. приехали? Это вот и зрители приехали, это еще мало зрителей. Обычно тут вообще битком У народу. вас красивый вид на озеро, мне очень понравилось. Вот церковь, к которой мы подъезжали. Да. Я очень рада, что я собралась, далековато, но я нисколько не пожалела, во-первых, потому что с вами познакомилась с Кити, с вашим чудесным мужем, который просто брызжет юмором. Он чудесный. Я вас поздравляю, очень рада за вас. Дождался зрителя свободные уши. Он сегодня был счастлив, я думаю. Всего доброго вам, успехов. Ой, спасибо. И будем на связи. Спасибо, будем на связи. А все, кто смотрел ролики Виктории и не поставил лайки, я прям не знаю, мы будем на вас сильно рассердимся, потому что действительно она делает большое дело, рассказывает вам, как живет Финляндия, чем живет, чем занимаются здесь люди. Это очень интересно и очень важно. Мы не загниваем. Мы как можем развиваемся. Школа, вот я дополню все-таки, школа снесли почти до фундамента, потому что нашли где-то плесень и построили ее по новой. Вот здесь у нас и концертный зал, и музыкальная школа, и художественная школа. Прекрасный швейный кабинет со всеми оверлоками, со всем, чем только можно. Еще и вечером занимаются взрослые люди, осваивают какие-то новые навыки. Все, так ну что теперь точно заканчиваем. Все, да, ставьте Спасибо вам на лайки. добром слове. Мы будем рады. Пока. Пока-пока.